Wakomori mlio hondani na nanyi mlio omonzetu sana salamu juhanyu kanada yao na utekeleza kwa dito ya hatu ya ho mfumo usikole unu ngarjo uzibiti nukta mbili basi ili rihadisi mbabi hawabadzima da sinanyi wakati mshashi hamana mna kawo siuzifanya nukta mwadu ngarjo ura dito harma ezajir harma esheiwanza shampira shamdu shamaluzini banda nsabuhoza mpira za kaurewa baina nsi ya hatu na nsi ya Ghana ezajiri usiku unu ngamjoka mwana hatu mzima mkomori hende na ujuru hilo nile jeshi ngarjo udukuru madainu harma enkwa dito ya hatu madabili ngarjo uja harima zevoti kao zigabili risari ono ye kurukuru wende na utoa kirasmi listi bashke wamba yo ya muda ya huwa rikaondo wa saha mahutajio yokawa juwe wende harma ezele hizo ngajore jaibabi tena harma listi hiyo harma ezo zaladhimu harma enamna wanurikaondo wa saha wakai harma zele hizo enamna ladhimu wakai haswanda walikuwa na dhamana za serikali kwa harma dhamana za daula ili reshelizane mbabi hena mna hiyo aboka tula wakati ngajore harma enukto ya mando nukto hadani de nukto husuo mpira wa mduka au wende na urelwa harmashi wanda shampira sha maluzini ngamjua ukaya ndani ngaragosha bashuna ufereshe ya equipe nationale ya hatu ka wende na ushinda equipe ya Ghana ngazambao hamakati ya saya yokaya hena wakati yokaya yentingi na shabaha walihondo unaijana ikawa wazali hani harma diaspora waona mbale za uso na biswara na taratibu za ushinda wa juse enti wazione sama harmanogo zinji haswa ndo harma mpira wa mduge ngari shukuri yao he namna hiyo na utaha he namna hiyo serikali no wakomori wastehi he namna stahiki diaspora na no wana wa he diaspora na ne master ya mando la dimikao ya nikiwa diaspora de master yokari juri nikiwa furswa ya ujua uvoti hauli votiwa hamado wana nyasika ndo walo masiwani na zeno kwezo hata mpaka leo kazdamkini haniha wananyasi wanahatu kaundo wajawira ompira hafaida hensi hatu wajujua je wavaye emayu ya hensi hatu warempira wanikeshewa hensi hatu watukuze hensi hatu shakwa na ujavoti kwa na ujavoti wa yoti haki thumati yake wakati ngarzamba na rejea harma ezajiri uhusu ompira wakaurewa baina ya Komoro na Ghana ngajoka mnejana ikao miongoni mwa wanazijana wa Komoro ka uhanza mpira wa mdu wondo washangirizi wa huwa ekipu ya hatu hendena ujuru hilwa ne le jeshi jeshi linu ngalibali yao ya unwani ya jeshi la taifa la maendeleo kimagara tuhamba armée nationale de développement tuhanza mlitafsiri hawali tafsiri wanambie development hawiye maendeleo ya baliwa na jeshi la azali na sufa jihadi wananzidi wakati wale wapate jengo maendeleo nda yabi ya baliwa na jeshi limu armée nationale de développement maendeleo nda ya sufa jihadi hanomewa generali ebano generali waso jadi unu jaha hanongo hindi dabiafanya nango hindi ye development ya ibadili ya le jeshi la taifa la hatu la utongezani kiwa daraja ya generali ndayi development hindi maendeleo ndaya kabati ani wandu wanji wajuzi sao hau haki yoka iladhimu le jeshi linu li tsambaziwa namna lilio leo min huna libarikishe Komoro harma barnamaji hao nana maraia ikawa bao wazambao he namna hiyo holiho ndo ufujari kao nga ujirisi wao na jeshi linu jeshi la tulinu la mbalo la maendeleo kabati maendeleo lirende jeshi la kifujari ngali wao wa Komoro inti lo handani ngamziju wao kana uzirejei garishe zao kanga bomne jana tulewa mbana seri kao hariye fundi wa falsafa yonde falsafa he SRC falsafa he SRC ya bali wani na seri kao winde mhu wa hebese do msomo winde mhu wa msomo hadarja he sheshi wasangazija winde la yaparuka ele zebunduki za hele jeshi zote za kufuma nuni hambia azaluka nikae amri le jeshi zebunduki za hayo wazirumie kangela limo zirumie basi lati za kufuma nuni na jana woi wamba Nasser ka woi fundi wa falsafa ngamfikiri yende mhu wa he msomo hadarja he sheshi wasangazija hadi Muhammadu wo holihu makalma majiroma danu ngamshiao bahanu ya bewa haundu promotion yendo lo mhu wahe waho omsomo daraja ngazija Muhammad wongo tekezo makalma madiro madanu habati mbi
makalma ya haya hawo mpara wa hayo unkao haupara hamani hanamna ya kirasmi ya kale jeshi na mfume na mrumie zemudu kizanyu bezo zafuma nyunyu abo asuma nazali na isfa jihadi waishia falsafa ya naserine serse yoka zemuduki na zirumiliwa wanadamu hasalo wanazijana rangude makati ya wajijahunde leo mfikiri aimani harala hitwa leo mananyasi waitwa ibahe ya jahara hajuru hilo mujo mbaunono ekamu wabanzi mananyasi fahadi yabo zura kanzarambe rabe hindini ramba ukaya wanuka watsaha kale jeshi litambaziwa kwa haki wasawa ambao kangelazimu litambaziwa ndio namna ya ufikiri ndio jeshi lijo ubirilia emipaka na amali za wa Komoro hakali ngilio leo kaltu stehi au kaltu wirilia wa Komoro na amali za hao shangazi ngali warau hitwa ngona haki masema siasa ngwazambao wandu wanadamu wandu wa siasa mapartikulier ngwazambao hena namna hiyo ma intellectual wa juzi wa tarehe na hizo pia ngwazambao hena namna hiyo na rejea mbabi harma ezajiri zijiri majana wa haulwawo afumwa na jeshi ikawa rumia zinuzima ikimagaya bao bali rayel ndo juzi saka namna je jeshi la behwala deha la shangri la tia hifadhi harma iwaza shampira libalie mizinga iliyo na bali rayel yo harmanti zijiste hiyo wa haya jeshi mahsus ikawa lisomesiwa haziha lokali sana litie ikimaga kwamba maintien de l'ordre harima nungu hamada zinu reka mpira reka maandamano reka hafla mbali na mbali jeshi likoro hana mizinga ya bali ilo jeshi lola wani bobdenari hajamu kadozinji hajaka uliteza adabu karjauna jeshi lilo la rohani mizinga ya bali wale wa mungu shakinyume wasaro hambio wale watata harma za ambasadi za jalai amunga jusasu wala madoni dovi emru ya towa rukhsa li jeshi lende homa maistadi ya maluzini na mizinga ya bali rayel zerogosino jasi jire mna jana wai haulwawa kama namna nziro kabisa karjeshia sinde le jeshi wanabeba habari ngabjoka jeshi ndio yatekeleza ndio yafanya zerogosino tangemshoka jeshi wai hafilmewa ngabwandu wamona zeturoza karjeshia emhu hele jeshi yabeba habari karjeshia emhu wai wamba procureur mbirilizi jimla wahe mahkama procureur kajama bahabari usile sualalini karjeshia wanu wakaufanyisa wakauhudumu ezensabuhu na federation ya taifa ya husu mpira wa mdu wanu wakauhudumu ya hafla harima shi wanda shahao do mahala ikaw do bajiri zenogozini wao joka na fursa ya ujitekeleza harima zenogozini karjawashia sindao kabati ngamzima ya jitekeleza harima sualalini emnuramishi ya jitekeleza harima sualalini hamaka malawada kumedi msaidie kaudo mkalimani wa serikali ya Asuma Nazali hajitekeleza namna ya urongo ya kiahe ya kuhamba izo yanzao haone saukaya wo mna ajali ya jiri mwana bani he mwana hahe hau mjuhu hahe haulwawa harema mzinga harma shahitwa makati zamba banugi harma sakrati maut Mwenyezi Mungu jomba unono kumedi msaidie hasubuti ambaka wo mna ajali mtiti ya jiri yani anzir baki bab ibanu kumedi msaidie namna rongo wao yinu banu nguhisi ukangu ngutabisho wa Komoro ngabo makalma matiro yemza zahe mwana woi mbaba he mwana woi ze famille za wana wa he mwana woi Allah hitwa amunga tuka urengaje makalma matiro hamada nuka mna ajali yajiri ukai mwana hao makati zamba wanu harmwa sakaratil maut mujo mbaunono kamgwa benza kumedi msaidie woi katuhuna mndu ya mzia tindo wananya tindo waduzahe tindo walo karibu naye shani kai izo yanzo yambe ngwabo kumedi msaidie yezi inuyona mwiso kumedi msaidie hena mna hiyo henda mwaza ndabo zae enti ubapale ya ulawa hambaze rabo hamba kanga majobu la keti hata mpaka leo karjaparo na keti hiyo ya bula aimani haulawa de namna hiyo karjaparo la keti mwenyasi wetu haja haulawa fahad lazima jomba unono kabati anketi toka uyonti ikawa jibula sinde le jeshi sinde mahkama sinde wanu federation yaho mpira wa mdu kwa kwa wajujo utahawa juwe ezajiri hasibabu lizensabu ikawa wakauzi endelea kabati hata mnge mzima yaonesa namna kangwa tahao wajue zenu wakaulu zajiri harimwa umulawa wa hema na nyasi woi fahadi yabo ngarajera bukaya
swala la husu jeshi la Komoro, jeshi la hali la maendeleo ngaju sawa maendeleo nda maendeleo iswa jihadi ya tia harmale jeshi la taifa hindi maendeleo nda nsinga fawo hanza ndora jeshi la dolima wando ndo bayru wale le jeshi lo jojwali ndela lowe ndo irewo rile le jeshi lo jojua lifanye hazi za mhono za utamaji kabati maji harmale mathalan namna ukale jeshi li professionalize wa mathalan nzanju maendeleo iswa jihadi ya janao harmale jeshi ndaya ani le dina wilo le dina le jeshi armée nationale de développement dina rabo ikaukaltina mba tafsiri toka yonti sawa na zenda bozaho medi msaidie zingo zao pia zonda bonduvu ani ngaju sawa tena wajau zabari ndini iswa jihadi ya kaunomewa general ebanu umujuza zingo za nyumbani yazibadia harmale jeshi ndini za kutongeza yani kiwa daraja hamada hiyo jeshi kao hena wakati ngali roho hitwa hauwa rami yokaya ekamru harumu wanonde waro hitwa mnuni kiwa daraja anizonde za mura woi njobaba jirafel iswa ijihad lione satana wajaukaya enejana woi Nasser fundi wa falsafa ikao hapara le jeshi kina namna kirasmi harma mpango yauka zebunduki zao tiza ufuma nyuni na zifume wanadamu yao makalma madiro habati bi wa mparo wao uishili wani asumana zali na iswa jihadi haukawaambia le jeshi ukana mfume yo Nasser ya wapara hazama rohaba ngutao asumana zali na iswa jihadi watowe ruhusa ile jeshi lifume lirumie za bunduki zao basi za kufuma nyunyi emna jana huo nge khuria hata omwiso hansi wa domhu wahe omsomo hadra jashe shangazija na bwe mwanya si desire nyazi mujomba unaona bahe mhifadhi mali kaunti opizo kaunti yaliyo hamba ukayanga zojoba kati rijubie wanaha onezi amali za hao harengo hafungwa shabo ikao hamba ukaya parale jeshi ka na liro hito wonge nge khuria hata umwiso ni kwa hazi ya serikali hazinku hazi ya malezi haringo ya lele wana abuzo makali majoka nabyo wana ka le jeshi na liro hito nukto mwiso harma sio la linzi yonda jembabi harma izamba kanga bo video za filmewa ngone soma na jeshi ngemshoka besende ya uwa emwanya sio ifahadi ngabo wandu wendao hata na kuanzia manjishi hambaka homjini hao fulani mji fulani iyo no zero na tariba kima harma sio leo kaya bashke homjini hao fulani shakabati mji wa ruma jeshi ndio ya umananya ya wa Ayman wa Ayman wa Bapale wa Fahad wa kwa jaruma no mijini hao kwa jaruma ni mtaza hao na mabahao waruma ni swa jihadi na sumana zali yabo hina makalma ya jonza yaje ya utumuleze shayaka ya wa Fahad hala mji fulani ya makalma kwa katina mradi wao wanduka wanzo watie mikodo haunyimani za mji na mji za fami na fami na hakika emrikao ya ruma ile jeshi nela uwe mwana hatu ifadi wa asumana zali na swajihadi yabo hena mjuja yanzia be makalima maraji na kaya homjini ha hemro wa fuadi mji fulani yabo yo katina mradi kaka mjoe tafsiri ya namna hiyo kama mji na mji yabo mgonzo atibala kodo la mji na mji haula fami na fami ngena mkeradhi emru ya vakaki ya banikiwa bunduki wala katufanya ndongoza hadu zahe haunongozo mjini hao haunongoza mbabahi na mzae ulangu fanyo ngondo heze amri zahe emazefwae shefu wale jeshi ngatambao ndo ya mambo asuma na zali na iswa jihadi wao ndo waruma wando wakahua Bapale wa Muti na Faisal no wasaya wa Ayman walitena leo waja wa mwana hatu Fahad wao ndo wando waruma majeshi ndo wao shati mji ndo kutongoza husu mji na mkera dizireti hizo kazi za kama si mji waruma mana ndia we mtu waruma wandu wanu ile demu haile jeshi iswa jihadi na asma nazali hiyo de nukta ya husu ile jeshi na jama nukta bili sangare dau nao wasudi wakati wa uzia husu eze voti mahutajio sabe harmale kurukuru watoa listi kirasmi bashki wamba yoya muda provisoire sangare juwao wandukao ndo wataha mahutajio ka wende harma eze voti zinu nge badabo ngelatimo hata elisti kirasmi joka ulawa kampanye bu ya officiel kirasmi yo wo sango harma irushamba o pre-campagne sango wa pre-campagne makanza wan nusu harma wana dhamana za dawla minhu asmana zaki minhu ma directeur hama mathalan de gouverneur wa heshe so shamwali wonge candidat à sa propre succession
ngabo directeur wa le shirika la mbao Comor Cable ngabo le directeur wa Shehani wa poste message poste de SMPCF wao ngeladimu wa hati za mazao hizo waziranti haukawa sangu endao harma voti ngeladimu wake sawa dauno wananya wara jina ikangu endao harma zile hizo kwa tina dhamana toka yonsi Shehani wi directeur ma Comor Cable Asumanazali Fazwili Mwali na wasaka kwa jukumu la dhamana kwa nao jahurumia ze magari ya serikali hauze mali za serikali joka ngo nizo hazima kulizazi za hawa nizo haufanya kampani na munga mtoka kwa zirum yao makatibu sango wa pre kampani kwa bali magari hao wazungulia harmo miji kwa bali yao ngorum yao mafura atangwa yao meme personnel mazofera wa magari hao walizopia hasibabu hizo kampani za hao sawa kazidabu la kirasmi chawa zibua haukangwa wa harma mabunjili abunga kwa tahawa stahi sharia shao mfikiri mesenu kutoa kume jana na 18 ya sharia ndio habaka ngela dhimu hadania suma nazali ya ransi za dhamana ya roho beti salam ikakweli ngo darma vote ya bulie warajina wale sede dhamana za henti bahende harmaza hele ila dhimu yake sawa na tuki yake sawa na Ahmed na wasaka kwa makandida harmaza ile zinu katika mzima kwa kujurumi ya magari ya daula na personnel ya daula waliboha daula bahe wasaya hakaba na bozo tsahao hindi ngarsahao nyi wa Komoro rabio nyi wa Komoro kama katima njia soda wao wao harmaze voti ngwa parauka wa Komoro na nyinyi ndo mkaendo ndo magardie waheze voti zanyu zitihibwa abugardie mabenti na mke magardie tena wahe za amali za hanyu za heze mali za serikali magari ya serikali yatirumilo harma kampani ikamji fulani mono gari la serikali la jaiho sababu bunjilo kampani na mnizie na mnirenge bai yoti haki yabo namna maparoka mjuo mke magardie waheze voti hena voti yanyu iwasilo bano ladimu abanga nimpara mtsana wajoka na mke magardie waheze mali za taifa haswa ne magari nazo kagari nao kana gari la serikali tirumilo harba bunjilio na kamli parisa na mizie na mirenge wanazi wa serikali watirumilo harma faida ya kampani ya kandida fulani shahani kuna jorengo wanrazi hao shofera wa homo posto hao tingina hubi ya dobalia ya uzungulia harma za kampani zao mawungulibwa ne serikali ngulibwa ne daula ngulibwa abona turumi na rumishie ya makandida wotipia abangara tiparao nyinyi wa Komoro nyoti pia haswa nyimla harma zisiwa mwali Fazwili kana jorumia le garlaha he la serikali ya nilo walo gouverneur harma za kampani na wasana wasa ema directeur de namna hiyo na wahenti zemali za daula magari ya daula hata tike watizi hunde wadi harmaze vote kwa harmaze vote izo sharia ne haba nikakwa tuste yabonyi wa Komoro gladimo mwazibiti waziste he namna hiyo yabo iyo nde mbabira kazarambe leo ngarindi yao yelisi jora simishiwa ya huwa ndikao ngandao harmaze vote ngazo huja mzima ili rionese izo lifikirio harmaze ngojabo ngarikaza ukifu bana ngari mshukuriao ngarjore jeilana tena 2000 harman kwa dito yasa eka mwamenze tampaka ndabo salamu alaikum.